салом бинандагони арҷманд, шуморо бо иттифоқи ҳамкоронам ба дидани нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. имрӯз сешанбе 16 январ аст. Таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯъҳои ин нашри барнома. даҳҳо коргари тоҷикистонии як ширкати русӣ баъди эътироз аз ваъдахилофии раҳбарияти корхона ва камии маош аз кор ронда шуданд. воридкунандагони гази моеъ дар Тоҷикистон киҳо ҳастанд? Ширкатҳои бузурги худсар дар бозор ё каси дигар? Мақомот мегӯянд ҳама чиз қонунӣ аст. то доираи 10-12% дар бар мегӯянд ки албатта талаботи қонуни зидди инҳисорӣ қатъӣ мавқеи умумфармоиро доро намебошад. асрори худкушии зане дар назди идораи полиси шаҳри Кӯлоб. Чаро хешовандони ҷавоне ки дар Русия фавтид аз ин зан домангир шуданд? ва барномаро бо хабаре шурӯъ мекунем. Корхонаи кимиёвии Химпек дар вилояти Ростови лаби Дон дар Русия ҳудуди 100 коргари эътирозгарро аз кор ҷавоб додааст. рӯзи 15 январ тақрибан 100 муҳоҷири тоҷик бо шикоят аз амалкарди корфармо коршиканӣ карданд, чун ба қавли онҳо масъулони корхона бархилофи ваъдаашон музди кори онҳоро боло набурданд. яке аз ин муҳоҷирон рӯзи 16 январ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт пас аз эътироз онҳоро даъват карданд ва маоши ниммоҳаашонро пардохта аз кор ҷавоб доданд. намояндагони корхона масъаларо шарҳ намедиҳанд. муҳоҷирон гуфта буданд ки ин корхона ба онҳо ваъда дода буд ки маошашонро то 80 000 рубл боло мебарад, вале моҳи гузашта онҳо мисли қабл аз 49 то 60 000 рубл маош гирифтанд. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳурии Тоҷикистон бо чанд фармонаш шуморе аз мансабдорони баландпояро аз мақом сабукдӯш карда ва ба ҷои онҳо каси дигарро таъин кардааст. аз ҷумла бар асоси як фармон Фирдавс Толибзодаи 44 сола раиси Бонки Миллӣ таъин шуд. ӯ пештар муовини аввали раиси ҳамин бонк буд. ҳоким Холиқзода аз мақоми раиси Бонки Миллӣ ба курсии муовини сарвазир нишастааст. эмомалӣ раҳмон Қобилҷон Хушвақтзодаро ки аз тарафи Диссернет ба асардуздӣ муттаҳам шуда буд, ба ҷои Фарҳуд Раҳимӣ раиси Академияи миллии илмҳо таъин кардааст. мухолифон мегӯянд раиси ҷумҳур бештар афроди содиқ ба худро ба вазифаҳо таъин мекунад ва лаёқату шоистагии онҳоро кам ба инобат мегирад. барномаро пай мегирем. болову поин рафтани қимати гази моеъ дар Тоҷикистон дар соли гузашта дигар бора баҳсро сари воридкунандагони ин сӯзишворӣ зиёд кард. теъдоде мегӯянд азбаски воридоти газ дар дасти ширкатҳои маҳдуд ва афроди наздик ба ҳукумат аст, онҳо ҳар вақт хоҳанд қиматро боло мебаранд. аммо мақомот мегӯянд ки чунин нест. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин бора аст. ноустувории нархи гази моеъ ва болоравии пайвастаи он аз нав гуфтугӯҳро бобати монополия будани соҳа ба миён овардааст. ин ҳам гуфта мешавад ки соҳаи сердаромад дар дасти як доираи муайяни афродест ки ба хонаводаи раиси ҷумҳур рабт доранд. вале намояндаи хадамоти зиддиинҳисории Тоҷикистон мавҷудияти монополияро дар воридоти гази моеъ рад мекунад. дар воридоти гази моеъ дар ҷумҳурӣ аз рӯи талаботи қонунгузории соҳаи зиддиинҳисорӣ албатта субъектҳое ки дорои мавқеи ҳукмфармоӣ яъне монополист буданд надорем, чунки 15 ширкат албатта дар тақсимоти газ агар аз рӯи вазни қиёсӣ гирем аз 1% то доираи 10-12% дар бар мегӯянд ки албатта талаботи қонуни зиддиинҳисорӣ қатъӣ мавқеи ҳукмфармоиро доро намебошад. ба гуфтаи хадамоти зидди инҳисорӣ соли гузашта 15 ширкати ватаниву хориҷӣ 411 000 тонна гази моеъро ба кишвар ворид карданд. ин дар ҳолест ки талаботи солона ба гази моеъ дар Тоҷикистон 410 000 тоннаро ташкил медиҳад. бар замми ин гази бештар дар як соли гузашта бо нархи арзонтар оварда шудааст ва табиатан мебоист ба поён рафтани нарх кӯмак мекард, вале чунин нашуд. дар гузашта болоравии пайвастаи нархи газ ба он рабт дода мешуд ки бозор дар дасти ширкати тавонои Фароз қарор дошт. ширкате аз Шамсулло Соҳибов, домоди президенти Тоҷикистон. аммо Фароз дар соли 2020 аз барҳам хӯрдани худ хабар дод ва ҳоло 15 ширкати хурдтар машғули ба Тоҷикистон овардани гази моеъ мебошанд. оё воқеан ин бозор аз монополист раҳо шуд? ширкатҳо
برای دور زدن قانون تاجیکستان درباره ضد انحصاری خود یک چند شرکت تاسیس می‌دهند که یعنی یک قسمی گاز رو با نام یک شرکت، یک قسم دیگر رو با نام دیگر شرکت وارد میکنند تا مقامات که خدمات ضد انحصاری آنها را در داشتن موقع مونوپولی و یا انحصاری عیبدار نکند. طبق فهرستی که از خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دسترس رادیو آزادی شد، سال گذشته شرکت‌های تیمور اویل، الات، گازپروم نفت تاجیکستان زیاده از 10% و امام ایمپورت اکسپورت، غیرت 82، اکتان سرویس و 9 شرکت دیگر کمتر از 10% حجم عمومی واردات گاز مایع را تامین کردند. ولی یک اقتصادشناس تاجیک که نخواست اسمش ذکر شود گفت که حالا با تجارت گاز مایع تنها شرکت‌های مشغولند که خود را دولتی نام میبرند. آنها از سوی نفران نزدیک به مقامات بلندپایه تاجیکستان نظارت میشوند. این منبع افزود که بازار گاز مایع خیلی سودآور است و دایره‌های معلوم تجارتی تاجیکستان نمیخواهند آن را بیگانه سازند. امروز مقامات قرغیزستان خانه چند ژورنالیست مستقل را کوفتوکوب کرده برخی را به اداره پلیس بردند. بولود تیمیرов خبرنگاری تحقیقگر گفت ماموران انتظامی صبح سه‌شنبه به خانه 8 کارمند حاضره و سابق طرحهای تیمیرов لایف و ایت دس رفتند. این دو شبکه با فحشکاری‌های کروپسیا در کشور معروف هستند. خانه محبت تاجیب قیزی همسری تیمیرов و رئیس طرحهای ژورنالیستی را هم جستجو کردند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت در نوشته های این ژورنالیستان مضمون دعوت به بی‌ترتیبی های عمومی آشکار شده است، ولی مقامات مشخصا نگفتند که گپ درباره کدام مطلب است. در کولو پرونده غیر عادی را تحقیق میکنند که با فاجعه انجامیده است. زنی در نزد اداره پلیس شهر یک هفته بعد سال نو دست به خودکشی زد. اتهام این بوده است که گویا او با استفاده از عکس دخترش با مرد در روسیه رابطه برقرار نموده از او پول گرفته است. همکارم محمود جان رحمتزاده میگوید این پرونده از روی اتهام دزدی و قلابی تحقیق می شود. یک زن 50 ساله در نزدیکی ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب دست به خودکشی زده است. حادثه روز 7 ینور پس از آن رخ داده است که شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخور ضد مهتابی محمودова با گمان دزدی و قلابی پرونده جنایی باز کرده بوده است. پس از نوشیدن سرکه در نزد اداره پلیس این زن به بیمارستان رسانده شده و آنجا جان داد. میگوید یک منبع آگاه از واقعه حادثه همین خیل بوده است که او با کدام پسر مناسبت پیدا میکند و به جای عکس خودش عکس دخترش را نشان میدهد و آن پسر به او پول روان میکرده است و این ماشین و گاو و مال را نشان میداده است که از همین پسر است. پسر میفوتد و پیش از مرگش به خانواده‌اش گفته بوده است که همین خیل کار کرده است. خانواده‌اش از او چیزها را طلب میکند، چیزی نیست که به او دهند و به میلیسا شکایت میکنند. میلیسا نسبتش در فرخار پرونده باز میکند. گفت یک منبع از ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب روز 15 ینور در صحبت به رادیو آزادی در شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار مرگ فاجعه‌ای مهتابی محمودova را تصدیق کردند و همچنین گفتند که نسبت این ساکن دهه غلبه با 2 بند قانون کیفری دزدی و قلابی پرونده باز شده تحقیق جریان داشت. یک منبع دیگر از مقامات انتظامی منطقه کلوب که از رفت تفتیشات آگاه است در صحبت به رادیو آزادی گفت که خانواده جبر دیده از مکان مهتابی محمودova آگاه شده او را میخواهند گرفته به اداره پلیس منطقه کلوب برند تا مبلغ را برگرداند. حالا واقعه را دادستان شهری کلوب تحقیق میکند. مهتابی محمودova تا روز دست به خودکشی زدن در دهه بلخابی ناحیه مومن‌آباد در خانه دخترش میزیسته است. با زنگ‌های با تکرار ما نه خود دختر و نه داماد مهتابی محمودova پاسخ ندادند. معلوم نیست که نظر خانواده به قضیه چیست. خودکشی شهروندانی که به وضعیت‌های ناچاری افتاده اند زیاد رسانه‌ای می‌شود.
аз ҷумла соли 2020 абдуғаффор аскаров сокини ҷамоати лоҳур ки ба қавли пайвандонаш барои ҳалли мушкили зиндагӣ ба назди мақомот рафта буд дар назди бинои ҳукумати ноҳияи рӯдаки сирко нӯшида худкушӣ кард. сокинони яке аз маҳаллаҳои бузургтарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мегӯянд, ду ҳавзи азими об ки дар гузашта ба мардум хидмат мекард, чанд сол боз аз истифода дур мондааст. Ба қавли сокинон, моликони ҳавзҳо баъди хусусӣ кардан ба ин ҳавзҳо эътибор намедиҳанд ва мардум акнун аз об танқисӣ мекашанд. Фарзон Муҳаммадӣ аз Бобоҷон Ғафуров гузориш медиҳад. аввали моҳи январ меҳмонхона ва анбори захираҳои зимистонаи ҳавлии Зайниддин Сайдуллоев оташ гирифта ва дасти кам 25 000 сомонӣ хисорот овардааст. ва мегӯяд ҳарчанд кормандони сӯхторхомӯшкунӣ фаъолона кор карданд, вале ба сабаби камии об натавонистанд зуд оташро хомӯш кунанд ва алангаи он ба хонаводааш зарари калон овард. 15 бригада дута ҳавз дорад. агар ман мехостам ки ҳамҷанд агар об мебуд то ҳамин дараҷа ман ба зиён зарар намешуд. ҳавзи маҳалла буд. ҳамин манамин гидо атроф он тараф ҳавзи дадабаяко ҳоли ҳам ҳайко он тараф ҳамҷо об мехӯрдан мана ин тараф ҳамин ҳавз об мехӯрд. истиқоматкунандагони маҳалла иддао доранд ки 10-15 сол боз аз сардори хоҷагии деҳқонии деҳаи поён тақозо мекунанд ки то ҳавзро бо об пур кунад, вале аз он сӯ акси садоеро намебинанд. ҳоло маҷбур шуданд ки бо номаи дастаҷамъӣ ба ҳокимияти маҳаллӣ ва додистонӣ муроҷиат кунанд. ҳаминҷо мо мисол ҳамин ҳалқ кардем ҳамо якта зағолин несте ҳамин худ як ҳавз ҳаминҷо овоти шавад гуфта мо ҳама мо кун соби вайба буромдем де соби вайба раиси ноҳияи вайба буромдем. вале сардори хоҷагии деҳқонӣ мегӯяд дар ин масъала ҳеҷ гоҳ бетараф набуд ва ҳоло аз сокинон хостааст ки то баҳор интизор шаванд. бо ҳайзи ҷамоат вохӯрдем он каса бовар кунондем ки ҳамин ҳавза баъд аз ками ҳаво гарм шудан сохта ба истифода тиҳем. дар ҳамин ҳол сокинон мегӯянд чунин ваъдаро борҳо гирифтанд, вале ҳеҷ амалӣ нашудааст. ҳамакнун мехоҳанд худашон даст ба кор шаванд. мушкили дастрасӣ ба об дар деҳот танҳо хоси ҷамоати ғозиён нест. сокинони чанд деҳаву шаҳрҳои дигари тоҷикистон низ аз ин мушкил шикоят доранд ва мақомот ҳамвора мегӯянд ки масъаларо зина ба зина ҳал мекунанд. маълум нест ки чунин ҳалли тадриҷӣ чӣ қадар давом хоҳад кард. муҳаққиқони мустақил маоши духтари президентро санҷиданд. маоши Мария Воронцова, духтари калонии президенти Русия Владимир Путин, дар 3 соли кораш дар ширкати тиббии Номеко дар солҳои 2019 то 2022 бештар аз $10 миллион ҳисоб шудааст. дар ин бора дирӯз рӯзи 15 январ таҳқиқоти тими раҳбари мухолифони Русия Алексей Навалний дар як гузориш хабар додааст. тими Навалний гуфтааст Воронцова ки ғадудшинос аст, бо ширкати Номеко соли 2019 ба ҳайси ҳам муассис ва узви шӯрои мудирон коро шурӯъ кардааст. таҳқиқоти тими Навалний маълум кардааст ки даромади асосии ин ширкат аз роҳи ҳамкорӣ бо ширкати русии Согаз ба даст омадааст ки қисман ба як ширкати шарики наздики Путин Юрий Ковальчук, яке аз сарватмандтарин сокинони Русия марбут будааст. ба иловаи маош дар Номеко, Воронцова инчунин ҳар моҳ аз донишгоҳи давлатии Москав дар ҳаҷми $1250 маош мегирифтааст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. бинандагони азиз, хабарҳо аз ин бештарро метавонед аз вебсайти озодӣ.орг дастрас намоед. ҳамчунин саҳифаҳои моро дар шабакаҳои Facebook, Instagram, TikTok ва Одноклассники пайгирӣ кунед.